Iku belaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk o pat ye ki video hau new channel. Hakani ke video kwa open snyaw chapi wada pyntip ka Meghalaya Board of School Education na MBOSE. He yeto waka Tarik na kasngi. Wo pynbna ye ka result yung ki khana class 10 waki khana class 12 arts. Hawa kamte menu umi ka result ki, way na ki yide ki link ki wa ye iupat na download ye ki result. Te ton pat ye kani ka video hadu wakod, kanang wayo tip iye wasakyat. Te chwa wo sedang icha i video, lada em na perdi yung iki wampu em udah bu subscribe yung new channel senyap hai subscribe. Way ngad how to bell wa em hai tu kanang wayo pten cho piu yo ye ki video wa thame. Te ton sedang icha i video. Hadin wada dep wo tho ye ka exam. Warok daya jan yes a wo tip wa kamon ka result bha kone si kone. Hey yeto wakitu ki wale bha ha ka exam. Da jan ki wo tip wakat wan tali uyo distinction ki. Lane ha wakat wan ka position upoy ki ha katup wachipaw. Kat wakitu wan ki wam em ule bha. Da jan ki pli utip boy te bintang ula yap. Way hadin wada pynbna ka MBOSE ya ka result yung ki class 12 science, commerce wa vocational stream. Katte nang jan nang sa cho isnyaw. Wa manu pynbna ka MBOSE sa kayong i. Kamte mentu kasngi hakani ka video kwa open snyaw chapi wa mem kam de ujanus api. Nei bha ka MBOSE da pyntip kon ne kasngi ya ka Tarik wo pynbna ya ka result yung ki khana metric wa ki khana class 12 arts. Way ite to hakani kasngi wa hakani ka Tarik hawa. Ya ka result daw pynbna hai por was dangkre namo during the office hour. We ya ki result booklet ye phi u download na ka official website yung ka MBOSE. We ka te to www.mbose.in. We ya ki result ye phi le upaj na download na kini ki website hawa. Tene liang yung uni u channel ikublay we wish iya phi warok ki khana class 10 wa ki khana class 12 arts. Embha u ya pass bha phi.